Mohi e motle wa lenaneo leo le ratang, lenaneo la beke le beke, lenaneo la Sesotho Sermons and Programs. O amoelehile hape he sabateng sena se molemo, sabateng se halalang, sabateng sa Morena Modimo. Ya o dumedisang letsatsing lena ke Thapelo wa letete la mohale. Mme ha ke mong ke na le moruti wa ka ke enwa eo Morena Modimo a mo kgethileng hore e be yena ya tlotla a re ngwathela bohobe ba letsatsi lena ke moruti Mohano. Tate moruti a ko ba dumedise batho ba hao ke bana. Metswalle ya ka e ratehang, ke a le dumedisa kaofela ka tlasa lebitso la Morena wa rona Jesu Kreste. Amen. Ke thabela gagolo hore le nna kajeno ke tle ke share lentswe la Modimo. Ebile ha se la mathomo ke tla mo e se le la bobedi ke tla ke bona gore ha Modimo a ntse a re file bophelo re tla nne ntse re share lentswe la Modimo fela bjale. Ke a le dumedisa kaofela ka tlasa lebitso la Morena Jesu Kreste. Amen. Amen, amen. Mohi e motle he ha moruti a se a re amoetse a re dumedisitse ka tsela ena, e re ke tle ke o amohele hape ke o hopotse hore ha eba o na le dipotso, ha eba o na le dikopo tsa thapelo, ha eba o na le ditlatsetso tse bang o batla ho di etsa, o tlo o bo so di ngola he hona leboteng lena la rona. Re ka Facebookong ka mona, re ka YouTubeong ka mona, ke Choose ba ikgethela mohi e motle. Mme o amoelehile hore o share di-link tsena tsa YouTube kapa tsa Facebook le metswalle ya hao le bana beno le bohle bo batlang hore ba se ba fetwa he mohi e motle. Ka nako ena e re ha ho so ho le tjena he mohi e motle ke tle ke etse tjena dintho tsena tsa ka di batla ho nsokodisa mona empa ke bona ka di lokile. E re ha re se re le mothating ona ke tle ke o meme he mohi e motle re inamise dihlooho thapelong ha re mema Morena Modimo hore a nke taolo ya mosebetsi ona. Ha re rapeleng. Ntate ya halelang, ntate ya lehodimo, ntate wa Morena le Moloko wa rona Jesu Kreste, ke rona bana Jehova re iname hape bonamelong ba maoto a hao. Sabateng se seng hape se monate, sabateng se seng hape se molemo, se entsweng ke wena ntate ya matla ohle. Ke bana ba hao ba tlile ho tlatla ga matla ho wena, ho tlatla ga tsebo, ho tlatla ga kutlwisiso le ditaba tse monate tse molemo ho wena Jehova. Re kopa o ko ba thuse, ba bule dikelello, ba bule dipelo le mmele ya bona e itokisitse ho amohela ditaba tse monate tsena tseo o tlang ho di fana ho rona ka leleme la moruti wa rona moruti Mohano. Re kopa le yena ka tsela e tshwanang o nno o mo thetse o mo tshware leleme la hae hore ditaba tsohle tseo a tla di bua, tseo a tla di nahana ebe tse tswang ho wena ka kotloloho. Re inela ho wena sabateng sena ha re ntse re tswela pele re o rorisa ka Jesu Kreste Morena le Moloko ra rapela. Amen. 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 Sehloho sa thuto ya rona seo moruti a mphileng sona ke hore re fumana matla hokae BaKresteng. Ha ke re ke sona moruti wa ka, re fumana matla kae BaKresteng. Ha ho so le tjena ntate moruti, e re ke o siye ke re Morena Modimo a be le wena ha o re ngwathela bohobe ba letsatsi. Ke a leboha haholo ka nnete. Ke tshepa re nako e tla mpalela ke re e tla mpalela gore ke se ka tla ka dia hokae. Ke a leboha. Metswalle ya ka e rateha moreneng, ke a le dumedisa hape ka tlasa lebitso la Morena wa Jesu Kreste. Ke rata ho le tlhalosetsa hore ke thabile haholo hore ke fumane sebaka seo hore ke share lentswe la Modimo. Ke rata hore mo ho lona ha ke share lentswe la Modimo le tla go nna hape. Kore ke a share but at the same time Modimo wa nsharela kaofela ha rona re tla re tswa mo re tla be re tswa re le batho ba e leng hore ba fetile kaofela ha rona. Setlo sa thuto ya rona ka jeno re rile re fumana matla kae BaKresteng. Rona BaKreste re a hloka matla, mara matla ao re a fumana kae?
re ka ba re fumana matla a rona BaKresteng dithutong tse re di fumaneng, mohlomong re ile di-collegeng le di-universitying, re fumana matla ao gona moo na. Re ka ba re fumana matla a BaKresteng ha re tsebana le batho ba maemo a godimo. Nako go atle go be botlhokwa gore o tsebane le batho ba maemo a godimo, batho ba botlhokwa, mohlomong batho ba mmuso ba gaufi, ba kwa di maemo a godimo. Ka o tsebana le bona re be re nana ka re na le matla. A re fumana matla moo na? A re fumana matla baprofeteng. Go na le batho ba ba felang ba tsamaya ba etela baprofeta ba mefutafuta. Go na le baprofeta bao e leng gore ba re go wena ba re ka o profeta ha o le ngwana modimo re profeta se modimo, ha o le ngwana wa lefatshe le motho wa lefatshe re profeta se lefatshe, re o fa sona o se tlhokang. Ha ile re dumela ko badimong re go profeta ka tsano tse tsa badimo, mara ga o le wa modimo re o profeta ka bo profeta ba mpa lentswe la modimo, mara e ntse le motho a le mong fela. A re fumana matla moo na baprofeteng bao? A re fumana matla dingakeng na? Dingaka tsa rona tsa sekgowa, go na le bao ba re ke di-specialist, go na le bao ba re ke di-general doctors bjale re fumana matla go bona na? Go na le bale ba dingaka ba reng bona ke bo re a tseba, bale ba sebedisang masapo a diphoofolo tse di suleng, ba bang ba berekisa dilo tse di fapafapaneng gona moo gore o ka fumana matla. Nako engwe ba ka o fa le mafura a diphoofolo tse di rileng gore wena o ka e tshasa ka ona mafura ao gore o fumane matla. Bjale rena bjale ka batho ba BaKreste re fumana matla kae? Re fumana matla moo na? Ke ntho e ke bolelang ka yona. And then ha se re fumane matla ao re a fumaneng, re dirang ka matla ao? A re fumana matla ao ha re na le matla re hatelle batho ba bangwe na? Batho ba bangwe ba tseba gore hei, ha moruti Mohano a le teng kapa moruti mang a le teng kapa mang a le teng, a gona motho a tla bua ke ena fela. A re fumana matla ao a gore re bonagale go phala bjale ka batho ba bangwe, re bonagale kore mo ha re le ka mara batho re bonagale gore re teng. Ke ra se re fumane matla re tla ba re a fumane re ya batleng, re be re nako engwe re fumana matla a gore re ka tlhalefetsa batho ba bangwe na? A ke tsore ka Sesotho ba re ko tlhetlefetsa kapa ka o dira bjang, mara ka tlhalefetsa batho ba bangwe na? Kapa re fumana matla a re a fumane re be le re ke matla a gore re ka bolaya batho ba bangwe na? Bjale potšišo e ntse e sala e le jwalo gore re fumana matla mo BaKresteng, re a fumana hokae? And ha setse re fumane matla a, re dirang ka matla ao re a fumaneng? Bjale ke tlo lefa temana moo. Temana ya rena re fumana ko go Matthew chapter 28 verse 18 moo. And then temane ha ke lebelela Mateo kgaolo ya 28 le 18, Matthew 28 verse 18. Yona ga e bolela mona Jesu ke o bolela mantswe a tshwana le ona a o re a bolela le bona a re ke filwe matla matla a go busa legodimong le lefatsheng. Bjale Jesu Kriste mo o mpontsha taba e nngwe ke mo o mpontsha taba ya goreng ha re batla matla re sene re be re kopane le yo, re sene re kopane le yo e leng gore o busa mo lefatsheng le re leng mo go lona, a ska fella moo a ba a boela a busa le legodimong. O re yena ha bolela o re ke filwe matla legodimo le lefatsheng, ko re rona ha ile re ba BaKreste ha re batla re fumane matla re sanang re kopane le yena, ha re na le yena re kopane le yena re sebetsa le yena. Ke tshepa gore
kona matla a maleba a re bonang gore matla ao kona re a tlhokomela ka BaKreste. Bjale letsatsi la ka jeno ke busa potso gore wena bjale ka setse ke boletse ka ona Mohano kaofela rona re batla matla ke bjale matla a re a fumanang o ka fumana matla mara wa fumana jwang wa fumana ka tsela e ntseng jwang. Bjale rena BaKreste re fumana matla ga re kopane le yo e leng gore re tswa letsogong la gage, yo e leng gore re bopile ka setshwantsho sa gage, yo e leng gore re bopetse gore re tumise ena fela ka dilo kaofela ga tsona, yo e leng gore re sentse re be monate re tsamaya ga mo lena re mo theletsa gore na o re keng fela bjalo. Bjale mose wa letsatsi le ke rata gore ha re nagana ka topic yona e go na le dilo tse e leng gore dintlha tse nne tse ke tlo di tlhalosang gore e tlo ba e nngwe ya dikeletso tse ke le fanang ka tsona gore gore o tlo fumane matla a o santse o be le eng le eng. E ka ba dilo tse dintsi tse e leng gore re ka bolela ka tsona tse e leng gore ka di dira, mara ya pele ya ntlha ya gore o tlo fumane matla a re bolelang ka ona matla a e leng gore ke a Jesu Kreste yo e leng gore ga a timane ka ona, yena o a filwe matla a busa le godimo le lefatsheng, mara rona hona bjale a re thabele a re lebogele gore re be le matla a gore re kgone go ka manage go ka busa lefatshe le re le mo go lona, re kgone go dira dilo kaofela tse e leng gore re ka kgona go dira lefatsheng le re le mo go lona. Re se ka ba ra tshwenya gagolo gore re ka batla go busa mo lefatshe ra ba ra fitla le ka legodimo bane a senke re fitle ka legodimong. A re be le melelwane ka sona sebopego sona seo. Bjale ye nngwe ya dilo tse e leng gore re sene re dire ye e leng gore re ka ba le matla BaKresteng ke ya gore re bale lentswe la Modimo. Go na le moreri o mongwe yona rera ha re ntse re theletsa di-sermon ba bolela gore na ga re bala lentswe la Modimo re balela mang, re balela batho ba bangwe kapa re dira bjang. Moreri yo o ba bolela gore lentswe la Modimo le sane le rere wena bjale ka ga le rere nna ke se ka re ke bala lentswe la Modimo ka lebella re lentswe la Modimo le sane le thuse batho ba bangwe, lentswe la Modimo le sane le thuse nna ka sebele. Bjale ha re bala lentswe la Modimo gore go botlhokwa gobane mola go kutulo Revelation chapter 1 verse 3 mola go kutulo tshenolo mola 1 verse 3 e re go letlhonolo bao ba dirang ba balang lentswe la Modimo, go letlhono ba balang lentswe la Modimo ba ba theletsang lentswe la Modimo ba ba dirang tse lentswe la Modimo le di kopang. Ga e felle fela mo gore o bala lentswe la Modimo fela o ka le bala patwa se ka dira selo ka lona, mara mo go letlhono ba ba balang lentswe la Modimo ba ba theletsa lentswe la Modimo ba le retsa gore le re keng ba ba dira le ka mokgwa lentswe la Modimo le kopang ka teng. Bjale ga o rata o fumana matla re bolelang ka ona o tshwanetse o be motho wa go bala e leng lentswe la Modimo ka tsela e jwalo, o dumela lentswe la Modimo le bolele le wena, ga le boletse le wena o tsamaye o ile o bolela le batho ba bangwe, o se ka ba le lebisa ko batho ba bangwe wa re lentswe la Modimo le ke la batho ba bangwe ba ba rileng. Ga o bala mantswe a Modimo le re batho ba bala lentswe la Modimo ba kgona ba le semelo se se botse mo lentswe la Modimo mola go batho ba le ba ko Berea ba re ba ne ba bala lentswe la Modimo e fela ba ile ba bale le semelo se se botse BaKreste ba e leng gore ke BaKreste ba ba ratang ebile ke BaKreste ba ba rategang fela bjale. Bjale ke ntlha ya mathomo ke bolelang gore ga o rata o ka ba le matla BaKresteng o ka se ka ba le matla o le gole le lentswe la Modimo, o ka se ka ba le matla o sa ba le lentswe la Modimo. Ya bobedi ntlha ha o rata go ka ba le matla BaKresteng o santsane o ba le temana e la kwa go ba Thessalonica chapter 5 verse 17 e re rapele re sa gaotse, re sentse re rapele re sa gaotse, re rapele ka dinako kaofela ga tsona. Ga re a tshwana gore re be batho ba ba rapelang ka nako e le go na le mathata. Modimo ga se setima molelo, ga re tlo tsamaya re kitima re rapela re re Modimo a lokise mola and ha a sena re lokisa dilo tseo e be le gore a re tlo tswela pele ka go rapela.
re sentse re be le in the mood of prayer, re be mo matleng a thapelo ka nako kaofela a tsona. Batho ba tshwana le bo Daniel ke batho ba ileng hore ba ile ba ithuta taba eo gore a rapele hararo ka letsatsi. Ha rapela hararo ka letsatsi Daniel o na sa rapele ka baka la re go na le ntwa kae kapa go senyegile kae. O na rata gore ka dinako tsotlhe a be mo moyeng wa thapelo gore le he mathata a etla a mo fumane a eme ga botse, mathata a mangwe a ba kgone go a lemoga a sena a tla a bone gore a ka dira bjang. Bjale re sentse re be ka bana ba Modimo ha re batla go fumana matla a le godimo, matla BaKresteng, re ka se ra ba le ona re sa iphe nako ya go rapela gore re be le botebo BaKresteng, re be le botebo ba go utlwisa gore ga re lwe ntwa ya madi le nama, re lwa ntwa ye e leng gore re kgatlhano le memoya e mebe e leng gore e gona godimo a lefatshe. Kaofela re a tseba gore lefatshe le go na le ntwa e lwang. Re a gopola re Satane ga a wa kolo godimong o gogile mangelo a ka a lekanang borarong a tla lona lefatsheng. Go itswa ra fitla lefatsheng go a thwe ba lefatshe le rohakile hobane Satane o tla go lona a galefile gagolo and o rile ha fitla timetse batswadi ba rena. Ke ntwa yona eo le mangelo a leng gore a sale a wa gale. Satane sale a tsena lefatshe le ntwa e ntse e tswela pele fela bjale. Bana ba Modimo ba sentse ba phela ba le mo thapelong gore ba tle ba kgone ntwa e ba e fenye. A se ntwa e bonolo, ke ntwa e leng gore ka dinako kaofela a tswela Satane o a tseba gore nako a e fedile. Ke ka baka leo a tsosang tlhakatlhakano ka mara malapa, a tsosang tlhakatlhakano ka mara dikereke, a tsosang tlhakatlhakano ka mogare ga bana ba Modimo, a tsosang tlhakatlhakano gotlhe malapeng, dilo di tlhakatlhakane kaofela ga tsona gobane yena wa tseba gore nako a e fedile. Bjale o ka se kwa kgona go ba mokreste yo a nang le matla ka ntle ya gore o iphe nako ya gore o sepele le Modimo, o rapele Modimo le ka ba sebaka se se tele o rapela e ntse e lokile. A re batle gore BaKreste ba ba ratang gore fela ka 1 hour fela ba ye kerekeng ba se ba tswile kerekeng ba feditse kapa ka 2 hours ba dira ba feditseng, ba sentse ba be mo Modimo ba nwelele gore ba nwelele ka mogara dilo tsa Modimo, ba re ga ba tswa moo ba fitlhele le gore ba maemong a batla kgona go kala dintwa tse e le gore di a dwewa. Bjale ntlha eo e tla dirang gore ka nnete re fumane matla BaKresteng, e nngwe ya tsona ke thapelo. E nngwe ya boraro ke batla go bua ka yona ke mola Dipesaleme 77 verse 12 mo e bolelang ka taba ela ya gore o kgone go dula fatshe o ko o nagane ka matla a Modimo. E re ke tla nagana ka mesebetsi kaofela ya Modimo, e belela fela bjale temana eo ke tla nagana kaofela ka mesebetsi ya Modimo a e sebetsang. Mara letsatsing la kajeno ke batla go bua gore ga re bolela ka go nagana ka Modimo, ke rata gore o ipotse potso e tshwana le ene ya gore nna bjale ka ke le moruti Mohano, letsatsi le letsatsi ke a utlwa go thwe mang o tlhokafetse, ke utlwa ba re mang o ko ICU, ke utlwa ba re mang o wetse ka mara kotsi ya koloi. And then nna bjale ka ke le moruti Mohano ke ra re wena o bitsa lebitso la gago, ga ke bitse ke le moruti Mohano wena bitsa lebitso la gago mo leng teng. Ka nako ya malwetse a felang a tlhasela lefatshe, HIV ga e fitlha ba bangwe ne ntse re le gona re le boruting ya tsere batho ba bantsi. Coronavirus le yona itse ya fitlha le o re ntse re le teng boruting ya tsaya batho ba bantsi. Ha ke dutse mo ke dutseng gona ke nana gore nna ke phunugile bjang, le wena ke rata gore o ko nagane gore ka re ga malwetse, ka mara ga di-pandemic ka moka tse di bileng gona, ka mara dikotsi tsa dikoloi, ka mogare ga mathata kaofela ga ona a e le gore batho ba feta ka mara ga ona, wena o sentse o le gona le nna ke sentse ke le gona. Seo se tshwanetse se dire gore o nagane gore na Modimo o go boloketse eng. Motlhomongwe Modimo o go boloketse gore o sokole ditseleng tsa gago, and ke bolela gore o se kwa diega ge Modimo a ile gore o boloketse gore o sokole ditseleng tsa gago.
modimo ga a rate gore le motho ka o tea ka timela, o rata gore ka o felana re boloke moso wa magodimo. Mara after ke sene ke bolela fela bjale ke rata go tlhalosa gore le satane ga a batle gore a latlhelwe ke motho. Bjale ka ke boletse ka re ke dintwa tse di loang, satane o a go batla, mara satane ga o batla o tlo o putsa ka lefu ga o seno mo sebeletsa. Jesu Kreste ena o tlo o putsa ka bophelo bo sa feleng. Bjale nna ke rata gore maitsebo a letsatsi le ha modimo a sa bua le wena o se kwa ganella gona moo, dula fase o nagane gore na modimo o mpoloketseng, motlhomongwe modimo o boloketse gore o thuse batho bangwe ba ba sokologe. Bjale o tlo phela ntse o diega o fana ka di-excuses na o rata go tsamaya mabakeng a gago o sa batle o dira tse wena modimo a batla gore a di dire. Bjale ke rata gore o dule fase o ko nagane gore ke bolokegile bjang, why ke ntse ke tswela pele ka go phela, why ke tswela pele ka go dira sela le sela mola batho bangwe ba sa kgone ka fona dintho tse tshwana le tsona tseo. Re sene re leboge ka dino ka go fela tsona tse modimo a re direlang tsona. Bjale ga re nagana fela bjale re tla kgona go fumana matla BaKresteng. Bjale ka ke bolela gona re a fumana kae, re a fumana ka gore ke re dule fase re ke re ke tibelele gore na nkane rena re tswela pele ka bophelo re ntse re na le mengwaga e mentši, ba bangwe bana se re fitile 60 years and then re ntse re phela re ntse re le teng. Ha re nagana fela bjale re ka kgona go fumana matla BaKresteng. Ntlha ya bofelo ke batla go bua ka yona, re fumana matla kae? Mola go John 3 verse 2 morena o re mo rena o re ke I pray ke a rapela gore modimo o rata re ka tswella pele ka dilo kaofela ga tsona, re ka phomella ka dilo kaofela ga tsona, re be le bophelo bo botse. Modimo o rata re phele bophelo bo botse, bophelo bo e leng gore ke bophelo bo e leng gore batho ba re lebeletse ba tla bona re bana ba modimo. Ke rata go bolela ka health message gona bjale gore ha re batla go fumana matla BaKresteng ga gona ka mokgwa re funa matla re sa kgone go tlhokomela molao wa re sa kgone go tlhokomela maphelo a rena. Modimo o re file mefuta ya dijo sentse re di je. Le kwa tshimo ya Eden o ile a ba very clear gore mebele ya rena e tshwanetse ke eng. Bjale se re se jang re tsebe gore ga e se setlhare mo go rena ka bošiu ditlhare tse re di fumanang kwa bo di-chemisting, tse re di fumanang kwa bo Dischem le bokae kaofela tsona e tlo ba tsona dijo tsa rena. Re sene re tlhokomele gore na re ja eng and re apara bjang, re phela bophelo bo monate bjang ba we ke tlhokomela. Re a tseba gore modimo re file di-herbs kwa le gore re di berekisa mefuta-futa, and ke rata go tlhalosa di-herbs tse re di berekisang a ya tshwana gore re be re fitlhele mo re di berekisa re se re lwala. Ge re se re lwala nako ngwe di-herbs di tlo tsaya nako e telele di fodisa malwetse a rena. Di-herbs e tshwanetse go ba part of our lives. Re no ra re gola re di berekise di-herbs tse tsa go preventa malwetse, di-herbs tse tsa go preventa bo high blood pressure. One high blood pressure ke bona bolwetse bo bogolo bo e leng gore ga mmele o na le high blood pressure, o na le madi a magolo mo e leng gore go senya dilo tse dintsi, go tlo tswalega malwetse a bo stroke, go a tswalega malwetse a bo sugar, bo swikere, go a tswalega malwetse a mangwe a di-kidney sebele ka baka la re mmele ga wa itekanela. Bjale ke thuto e nngwe e leng gore re sene re itlhokomele bjale ka bana ba modimo bane ga re le mo go yona ke a dumela re re tla tlhokafala, mara ka seka ra di wela bjale ka dilo di wela ka mara a maswi kana ba re ke di-flies di wela ka dilo tse di fofa di wela ka mara a maswi. Re sene re ke tlhokomele, nka seke ka re ke ntse ke tseba gore selo se se kotsi ka tswela pele ka sona. Re sene re itime re be disciplined, and ha re itimile re be discipline ka mokgwa nowe re tlo kgona go tswela pele ka bophelo. Bjale ke e nngwe ya dilo tse e leng gore re tla fumana matla go tsona gobane re tla re nonofile mo pele a batho, ha re mo pele a batho ba tla re bona batho bana ba phetse botse and re ra evangelii ya go phedisa fela bjale. Bjale ke e nngwe ya dilo tseo e leng gore di tla re thusa gore re ka fumana matla BaKresteng.
ke setse ke boletse hore mo BaKresteng re ka se ka ra fumana matla re furaletse lentswe la Modimo re sa bale lentswe la Modimo. Re ka se ka ra fumana matla re furaletse dithapelo tse re ka dirang tsa mefutafuta, dithapelo tse leng gore di sene di dire re phele re ntse re le maemo a tshwanetse gore le mathata a fihla a hwetse le gore re sene re le ready go ka emela seemo sefe kapa sefe. Bjale ka ke se ke tlhalositse ka re Modimo ga se setima molelo e re ga go na le bothata kwa batho ba Kreste lo rapela a re tloa kwa re mathe lo rapela fela bjale re sentse no phela re le mo thapelong gore a mathata a fihla a fumane re ntse re na le matla a go tswela pele ka go dira dilo tse di lokileng. And then ka ba ke tlhalosa gore tle re fumane matla, re ka se ka re fumana matla ha re sa kgone ho dula fatshe ra ka ra nagana gore na Modimo o re boloketseng. Mola ba bangwe batho ba robala boroko ba lefu, go na le mafu le ka osane le leng matsatsi re bona mafu a ntse a le teng, ke ra diphitlho tsa batho di ntse di le teng, re bona batho ba le ko dipetlele ka ba di-private dipetlele tse di kgethileng kapa dipetlele tsa mmuso di tletse ka batho ba bantsi ba le ko di-ICU, batho ba lwala. And go na le mo e leng gore tse ba tlhokomelang batho ba e leng gore ba tlhakatlhakantšwe menagano ke mathata a lefatshe le. Mara wena le nna re gona mo re kgona ka theletsa lentswe la Modimo, re sene re ke re nagane ka taba eo, ga re nagane ka taba eo re ka ba le ona re ka fumana matla fela bjale. And ya bofelo yela ke tlhalositseng ka be ke re ka fumana matla ha e le gore re tlhokomela tsa maphelo a rena. And then ga re tlhokomela tsa maphelo a rena re tlo kgona go tseba gore na mola ditafoleng tsa rena kwa go na le temane e nngwe ke ratang mo lentswe la Modimo, ke tshepa gore ke Dipesaleme chapter 14 verse 12 e le ke nepile hantle. Ge e le ka e nepa e ka ba 12 verse 14 e re go na le tsela ela e lebellega e lokile, tsela ela e lebellega e ratega, mara tsela ela batho ba sepelang ka yona ba tlo feleletsa e le batho ba e leng gore ba wela mo kotsing. Bjale ke rata gore o ko e lebelele tsela ya gago gona mola go bala lentswe la Modimo, o lebelele tsela ya gago ga o rapela, o lebelele tsela ya gago ga o nagana ka tse Modimo a o direlang tsona, tse a boloketseng tsona gore o sokologe kapa o thuse batho gore ba sokologe, o nagane tsela o sepelang ka yona mola dijong, mola ditafoleng mola. O ka fumana le gore dilo ka moka di gona, disukiri di matšareng dilo ka moka tsone di gona, mara o ko lebediša botsebotse gore dilo tseo ga o di dira, dilo tseo ga o di ja mafelong o tlo feleletša le motho wa mofuta mang. Ke dilo tse di tlwaelegileng, di ka ba le gore di na le international standard mo e leng gore le ga o ya bo overseas dilo tseo di a diriwa ke di-menu tša gona, mara di-menu tseo mo ditafoleng ga re tswela pele ka tsona ke di-menu tše e leng gore di tla phološa maphelo a rena mafelong na, kapa di tlo re feleletša re le kwa dipetlela dingaka di sa tlhole di tseba rena ba ka dira bjang, mo e le gore re taba re di ko dipetlela mo e leng gore nako tše dingwe dingaka di tla bitša le ba family ba sa o botša, ba sa o bolelela gore ba bitse family, ba tlhalosa family ba re a re sa tseba rena re ka dira bjang gobane ditlhare tša mo sepetlela di tlhole di bereka. Kore ka mantswe a mo ba šetse fela ba bolelela gore aowa tsamaya di lo lokiša re ka dira bjang gobane matšatši a motho a se a fedile. Mara e re leka go ka boloka ka mokgwa Modimo a re botšang ka gona, re tshepa gore re tlo ba le gona re ka fumana matla. Bjale ke rata go le gopotša letšatši la ka jeno gore matla ao re a fumanang bathong ka go dira tšeo batho ba ratang gore re ka di dira, matla a re a fumanang bathong ke rata go le tlhalosetsa gore matla ao a felela tseleng, gobane le batho ba felela tseleng. Batho ba ba nang le bokamoso le Modimo ke batho ba e leng gore ba sepela le Modimo, ba na le matla o sepela le Modimo. Bjale mo temaneng e re badileng e ya lentswe la Modimo, lentswe la Modimo mola go Mateo 28 ga o tswela pele ka verse 19, ga setse re rapetse re fumane matla a e leng gore ke matla a maleba, matla ao a se matla a e leng gore rena re ka ikgantšha ka ona,
ra ipetha sefuba ke rena BaKreste ke matla a re romiwang kore ke matla a e leng gore re swantse re fitlhelele batho ba bangwe ka ditaba tsa efangeli gobane ha re fumane matla ao re a romiwa ya lefaseng ka moka le rere efangeli ya mošo wa modimo ba ba dumelang le ba kolobetse ka leina la ntate la morwa la moya mo mokgethwa le ska la felletsa fela bela la ngwala full stop fela mo le ba rute dithuto tsa lehodimo he le ba rute dithuto tsa lehodimo le tsebeng gore nna ke taba le lena o fitla bofelo ba lefase ao ke molaetsa o boso go kang gore modimo a re ile modimo a re roma re tsamaye ha re romele tsa re tsamaye le tee go le batho ba ratang gore ge ba roma batho ba ba rome wena o tla bona o tla dira bjang bele modimo mo wa re tshepisha gore re tsamaye re ye lefaseng ka moka re rere efangeli ya mošo wa modimo ba ba dumelang re ba kolobetse ka leina la ntate le la morwa la mo mokgethwa re be re ba rute dithuto tsa lehodimo ha re ba ruta dithuto tsa lehodimo yena modimo wa tshepisha gore o tla ba le rena fitla bofelo ba lefase go bose ga ka kang o tsamaya le modimo o re ga o ya kwa pulpiti modimo a tsamaye le wena o re ga o ya o le moefangedi wa dibuka modimo a tsamaye le wena ga o le a medical missionary kapa o lo tsamaisang ditaba tsa maphelo modimo a tsamaye le wena ga o le motho yo a amogelang batho ka mo malapeng o na le moya o wa amogela batho gobane go rera efangeli re rera ka tsela tse di fapaneng go na le ba e le gore ke matitšhere ba kgona go ruta thuto wa ikweša botse go na le ba ba kgona gore ba rera wa mokwa gore na motho ga a rera o rera a etswa kae a ya kae bjale motho o mo le mongwe o sene a šomiše talente ya gage ga a setse a na le matla ao gore mosebetsi o modimo a rata go ka o dira gobane ke rata go le gopotsa gore modimo maikemisetso a gae fela ke gore efangeli ya mmušo wa mahodimo e ye lefaseng ka moka and efangeli e ga ile lefaseng ka moka e kwagetse lefaseng ka moka ke mo bofelong bo tla tlang seo re bona lerato la modimo gobane modimo ga a rate gore batho ba tla ba le excuse ba re nna ga sanka ka kwa go thuwang ka lentswe la modimo ga sanka utlwa ka lentswe la modimo modimo o tlo o dira re motho o molomo a phela mo lefaseng a e fitlhelele ene o ka se kwa mpotsiša gore na o tla fitlhelela bjang modimo go na le ka tsela a bolela batho ka yona ene maikemišo a kore efangeli e lefaseng ka moka bjale ha re dutse mo re dutseng gona ga ke tsebe gore na efangeli se ile lefaseng ka moka mara se ke se tsebang ke gore e thomile gana kua lefaseng la Palestina gana kua bogareng ba lefase Jesu Kriste a roma barutiwa ba gae gore ba lefaseng ka moka ene baruti ba e tšea ba e phatlalatša ntho e nna ke tsebang gore le ke le mo continenteng ya rena ya Afrika yeo e be bitswa gore ke continent e ntsho mara le gore BaKreste ba bantši ba le gona mo ba ya bo Jerusalema ba ile rapela bole letlola la kanta se ba tsamaya ba ile rapela ba ya gona kwa Jerusalema go thwe ke continent e ntsho mara se ke se tsebang gore le rena efangeli gana mo lefase la rena la South Africa e theogile gana kwa e tswa gana kwa ya batla a fitlha mo ene le mafaseng a mangwe e theogile ya ba ya fitlha kwa mafaseng a gana ume mara mamotlha a ke tsebe gore na efangeli se tse tsamaye le bokanang ka mara fela modimo o re mo ga bolela ore efangeli e ya mmušo wa maodimo e tla ya lefaseng ka moka ene e tla le ile lefaseng ka moka e tla re kwatse lefaseng ka moka ke mo bofelo bo tla tlang kore ka mantswe a mang ke le gopotsa gore maikemišetšo a modimo ke gore efangeli e ye lefaseng ka moka bophelo bo bo tswela pele ka baka la gore efangeli a senke e fitlhelele ene morena o rata gore a re fe maatla a gore re ye re rere efangeli ya mošo wa modimo re šomela batho ka mokgwa modimo a rata gore ka ba šomela ka gona bjale gona bele mo ke dutseng gona a ke se gorena e ile bokakang ba le ba studišang dilo tša bommetse ba kera dithuto tša dipalo mathematics akere ba na le digrafonyana tse ba kgona go di dira nako o ka kgona go bona space ya gore go setse bokaakang mara gana bjale ga ke na tsebo ka baka la gore efangeli e tsamaya ka tsela tse di fapaneng e tsamaya ka di-radio e tsamaya ka dibuka e tsamaya ka di-television e tsamaya ka
ditshana tse dintsi batho ba hwetša lentswe la modimo ka tsela tse di fapaneng a ke tse gore na e ile bogolo bo kaka mara ha efangedi ya mmuša modimo e leng gore re tla ba re rile ka matla le hodimo a re hweditše matla le hodimo ha e setse e kwatse lefaseng ka moka ke moo bofelo bo tla tlang bjale maitšibo a letšatši le kapa letšatši la mmamohla bjale ka ga re bolela ka lentswe la modimo ke rata gore go lena a re itekuleng o na le matla na ene o na le matla a o na le ona ke matla mofuta mang matla a o na le ona o a hweditše kae a kere matla wa nyaka wa hweditše kae and then matla a ha o a hweditše o dirang ka ona so thapelo ya ka maitšibo a letšatši le a re fumaneng matla a modimo bjale ka ke le bolela ke re matla a lefase nakong a fela le motho ga a se a tlhokafala a tloa lefaseng le a tlhokafala a robola boroko ba lehu e napile lentswe la modimo le boletše mola la re dipolane tša gage dilo ka moka tsona di wela le yena fela bjale motho wa modimo o na le chance fela gore ga a tlhokafaletše ka matleng a modimo a tlhokafaletše go modimo o tla tla a tsošwa mara matla a motho a felela mo tseleng ke rapela gore re ka nyaka matla a modimo and matla a modimo re file lentswe la modimo gore go na le dithuto tse dintsi tse sene re ithute tsona fela bjale nna ke di file fela tse nne fela tse e leng gore di nthusa bophelong gore ke bale lentswe la modimo letšatši le letšatši and then ke tswele pele ka go rapela ke rapela gore modimo a mphe matla a re ke kgone go ya pele ke tswele pele ka go nagana ka tše modimo a ntirelang tsona ke tswele pele ka go tlhokomela tše ke di jang gobane motho wa modimo ga a je ntho engwe le engwe motho wa modimo ga a nwe ntho engwe le engwe o nwa tše e leng gore modimo di a mo phediša ke kile ka bona gape mola ke ile training engwe ya ba efangedi ba tswelang pele ka bolela tša maphelo ba tšeiše batho di-vows ba re re tšea di-vow gore a ke tlo dumela gore ke lokele selo se se tla tla se bolaya tempele ya modimo ba tšea di-vows gore a ke tlo se tšea and mo ke sepelang gona nka duma ka kwa menkgo ya e mebose ka bona di-cold drink tše dintši tša mefutafuta tša di-color mara modimo o a re kgalemela gore re tlhokomele dilo tšeo tše di tla bolayang mmele wa borena bjale moso wa letšatši le kapa letšatši la mamohla ke a o botšiša ngwanešo gore mo go wena gore o eme kae matla ka moka re a nyaka matla ao o a hweditše kae and matla ao ga o a hweditše o dirang ka ona and ke rata gore a re tšee matla a modimo gore re tsweletše pele ka o rera efangedi ya mošo wa maodimo nako šetše di fedile dipontšho di a bontšha ka monta gore lefase le la bona se le fihlile mafelelong boprofeta bo lentswe la modimo bo boletšeng ka bjona ba ba tlhalositseng gore go tla ba le dintwa le modimo ya dintwa re a dikwa ke tšeuwe go tla ba le malwetse a mantši godimo a lefase re a bona malwetse a palelang le dingaka go tla ba le dithuromo tša lefase go a diragala fela bjale go tla ba le ditlala tše di diragala godimo a lefase re a di bona ke tšeo go tla ba le baprofeta ba bantši ba maaka mo lentswe la modimo le tlhalosang gore he ba re jesu kreste kola ka kwala o seka ba waya o seka ba waya ka kwa wa tlhakatlhakana gobane go boeng ga morena re jesu kreste o tlo boya o tla bona ke batho ka moka o tlo tla le mangelo a le godimo ka moka jesu kreste o tlo tla a tlo lata bao ba kile ba amogele bale ka mopholosi jesu kreste o tla boniwa ke batho ka moka ga bona jesu kreste nako ya go tla ga ona re ka tlhalosa nako ya lo tla tlaleng mara dipontšho ka moka tše e le gore lentswe la modimo di boletše di bolela gore batho ba nako ya bofelo e tla batho ba ithatang batho ba e leng gore ba rata tšhelete ka moka re a e rata tšhelete a ke tshepe gore go na le bothata ka mara ga re rata tšhelete ra ba ra dira dilo tše e leng gore di kgatlhanong le modimo gore re hwetše tšhelete ke mo bothata bo leng gona and batho ba tla ba sa leboge batho ba tla ba na le sebopego sa borapedi mara ba sa bodumele borapedi bjona bjoo batho ba tla ba le gona kwa ba sa rate dilo tša modimo fela bjale bana ba ka seke ba tlhompha batswadi ba bona batho ba tla lwela di-position batho ba tla lwela maatla gona bjale re na le dipolotiki around mo dilo tše tša dipolotiki tša go kgetha batho fela bjale wa bontšha gore batho ba rata gore ba hwetše maatla ene ba hweditše maatla fela bjale dilo tšeo ka moka tsona lentswe la modimo le boletše ka tsona
tse di bontsha gore lefatshe la rena a le sana bokamoso ba rena mo matleng a modimo. Jale ke re a re tsweleng pele re dire mmereko wa modimo fela ka ha re biditse, re tsweleng pele ka ho ba bana ba modimo, re tla tlhonolofala he re tswela pele ka o sebetsa dintho ya ka mokgwa modimo a ratang ka teng. Pele ka re morena ka re tlhonofatsa mantsi ba letsatsi le ke tshepa re molaetsa o kwahetse wa hore na wena o hwetša matla kae, o dirang eng ka matla wa hweditseng, and re rata hore o hwetse matla ka letlhakong la modimo, lentswe la modimo, o tlo kgona ho dira mešomo ya modimo hobane bokamoso ba gago ke bokamoso bo tla bang kaone. La o ka robala gore gobane o robala mo go Jesu Kreste, o tla tla o tsoswa tšatši la mafelo, batho ka o batla ba putswa ka mokgwa ba ke ba šoma ka gona. O ka re morena a ka le tlhonofatsa ha nke belo ke lebeletse ke a le bona metswalle, ke be ke tla re le ke lenkemišitše matsogo ke bone batho ba ikemišitše gore ba batla matla a legodimo, gore a re dira thapelo re tswalela tshebeletso ye, re tsebe gore wena ka nnete wa rata ho fumana matla a legodimo, bane ga o na le matla a legodimo o na le bokamoso. A re ke re tswale matlho a rapeleng. Morena modimo a rena ya mosala maodimo, re a o leboga letsatsi la ka jeno ka sebaka se re fileng sona bele ka bana ba gago, gore re ka bitsa lebitso la gago moradimo wa ka. Re o leboela ntate ka gore bontsha gore yes matla re a tlhoka, nako nngwe re tlhoka matla gore re bonagale rena, mara maitsebo a letsatsi le re a galemela gore matla a re a kgopela se re a kgopele ka dithuto tse re fumanang lentswe la modimo, re a kgwetse go modimo, re tle re tsebe go dira mosebetsi wa modimo wa re fileng gona, gore ka baka la re kile ra ba gola lefatshe ra ba le tlhono batho ba bantši ba tseba gore Jesu Kreste ke morena, ba tseba gore mmušo wa Jesu Kreste wa tla, mmušo wa ke Jesu Kreste o tlema ka bo sa feleng. Ha efangedi ya mmušo wa maodimo e setse re le lefatsheng kaofela, ke mo bofelo bo tlo tlang. Re tla be re bona meputso ya matla a re kile ra sebedisa, re sebedisetsang gore batho ba fumane lentswe la modimo. Ke rapela ke tshepa gore tla ba le mongwe wa rena le bao ba ile ba isa matsogo bona ka re pelo tsa bona ba rata gore ba ka fumana matla a legodimo, modimo o tla ba fa ona, re tswela pele ka bo ba re ba lentswe la modimo. Ke rapela ke tshepa o tla direla tsotlhe ka tlasa lebitso la marena Jesu, amen. 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 Ka nnete re lebohile haholo ntate moruti ka molaetsa o monate ono, molaetsa o hlakileng wa ditaba tse monate o re fa malebela a hore na re nke matla hokae. Re lebohile haholo ka nnete ntate moruti. A go leboga nna ba ga lutiti, go leboga nna ka nnete modimo a le tlhonofatseng. That is why ke re o molaetsa o reetse le nna ka bonna fela. Amen, amen. Mme ke nnete ehlile o tlameha o re bue le rona kaofela molaetsa ona. Ha re se re le boemong bona, mohi e motle ebile moruti a se a re kwaletse ka thapelo, e re he ke o lebohe wena mohi wa lenaneo la rona la Sotho Sermons and Programs ka tshehetso eo dulang o fa yona le nako eo o iphileng yona hore o tlo ba le rona ha re ntse re ithuta ka taba tsena tsa hore na re nka matla kae re le BaKreste. E re ke lebohe le ba ntseng ke sebetsa le bona ba emeng ka moraka ka mona, e leng ntate Seiso Mokwediti, e leng mme Mamojela Selebalo le ntate Moribe le Thapa. Ke re baholo ba ka ke a leboha hle ha le ntse le re tsheheditse. Ya reng ho wena mantsibeng ana kapo motsheareng ona wa letsatsi la Sabata, ya reng ho wena madume le sale hantle ho fihlela re teana nako e tlang kwa hao wa ka mehla. Ke Thapelo wa Letete, ke Letete la Mohale, ke Mohale wa Mokgatjhane, ke Mokgatjhane wa Pete, ke Pete wa Monaheng. Ya reng ho lona ho fihlela re teana hape lekgetlo le tlang.